ita, isagot mi kada kayo ti sabali manen nga istorya. Ngayon kam pinauluan iti. Dagiti nangisit aparswa. Tampok itangal daw iti pannakigasangga sa ti immortal a hero. Dito'y drama tayo. Alipong-pong! Kapsan kayo pa, kakapsan! Kan kakalugaran dito'y Santa Escolastica. Nay bangag sa payo! Nay, papanam! Kabsat bubod! Ay, kasi ti sigod. Inakitaan ni Kulas nga po, nadan na pasadaan, napakitsindami. Adun na! Subli-sublay! Mga agbasaw! Nakadun na ni Kulas! Kita-mita, Ay, kastaya! Ay, sige man nga raw! Labsan kayo pa, Ay, Wen, sige! Ay, bilibak kadagita nga aglulo. Mayat lata ti biyagda. Ti kunamkit de ampo, adan sa ginginamulda. Pagkunamit akasta, Antonia? Apay, di ka agbalaw ambo. Manutawan mo, iti sumangbay da dito ili tayo as Santa Escolastica. Agkatawanan ta saan aya. Nasurok labasit at 30 anyos ta ide. Babasit pa dagiti anak tayo. Ngem ita, nataangandan, nasawaan dan. Kahit anya ita? No kitaan tayo ni Ama Bubod. Awan nagbaliwan na. Manipod idi simbang bayda dito ay anagbakwet. Manipod iji baryo tira-tirad. Uray mat di apo ko na. Awan nagbaliwan tilangada. Naa. Aywan na anya. Ne. Itala ama amiris mo da ita ambo. Lakay kan. Baketak meten. Ngamda ama bubod, kanjay apo ko na ani Kulas. Kat iso pay laang tilangada. Saan da alim makay? Agbiyahe kan, Manong Kulas. Wen, ading kirit. Si kamot Manong Kulas. Karen tinagan kon, saanan akirit. Kasta ti amok anagan mo, Ta isumot ti nakairuamak amang mangeg. Manipod iti basit ka. Kirit. Idi dayta. Idi babautin nakpailaang ni inang ko no agpapaanawa ak diti paradaan ti tricycle. Ngarod. Ngam sana kun nga ubing. Balasang akon. Ay, agure ka man Manong Kulas. Apay, kirit. Manipod ubingak. Kastantilangam. Di kalimakay. Anya asa anak alimma kay ti ibagbagam. Kirit. Malagip ko akastakan. Manipod idi ubingak. Siyempre, kanayon nak ngamin makita. Isa di mo madlaw. Saan ka limakay, Manong Kulas? Iso nga ado timang sut-sutilkan ka akapatadak. Day tangarod. Gaputa ado ti agkuna. Nga da kurang-kurang ti utek ko. Pagbalinin dakmetan a pagkakatawaan. Ayos na ta kanyak. Oh, saan ka amasair? Saan? Basta da ka na yung aglugan dito yung dipidal at tricycle ko. Ti mayat lata ti aldaw ko. Ala, aglugan kan, kirit. Ado, dagiti dumlaw akaro ba, apok? Apay apong. Madlawan ti di sana pa nagbalyo ti langata. Uri nga rod dagiti ubing. Kunada sa anak alimakay. Ken kastamat dagiti agkabanwag. Kastat ibagbagada kanyak. Ta, agpaisaw mat apok. Guwapo ta. Apong? Ay, laklakay dan. Kita am tilanga. Kasla, agkakaedad kamin itilanga. Mas daaw talaga, apong. Adon, ti agdamag noan niya ti sikreto ta. Agasem aya. 1970, idi simbang bay ka,
Iti baryo tirad-tirad. Ha? Manipod idi. Kastuhin ti tsorak. Kastamat ken ka. Isu abay anyo langan dagiti mangibagbaga iti kasta apong. Basta gagayim ta amin a tao. Dayta. Dayta ti aramiden ta. Gayem ta amin a tao. Anya ti kinunam tina? Daydi ako las. Sutilan tayo. Anya? Wan kirit, sutilan tayo. Si Kamat, awan mat madingar aramidan na. Kaya't ngamin amaamon da kardo, no anya ti palimod da kan lakay bubod. Hay, dayjay mat akardo. Apalan na ngamin Nicolas, iso amasuron. Kan oray siya, kasuron ko Nicolas. Apay mat. Wan inisnabnak iti na minsan. Hay, dinak inlogan iti na minsan. Ay, inon-una nakit din dagiti babbakit nga inlogan ngam siyak ngagdardaras. Adda nga tamot rason, basta, masurunak mat. Iso asutilan tayo man kit di. Iraman tayo nila kay bubod. Sige, Tina. Kurason. Ket dayja ala kay bubod ti unaan tayo asutilan. Anya ti aramidan tayo. Sikat ti mangibaga iti maaramid, Kiko. Kitahan tayo man. No talagang awan kabaw na dayjay alakay. Unan niya. Sang kailastog na, nga oray na surukan, 20 anyos na, kat adopay ti atiwan na, tanasidaplat ta ti panunot na. Ay sos, di man isakit. Paniknikan tayo man. Nupod na saan ngagkabaw. Masuron mo't ni amang kukunkuana. Wanya rod, kastaw na ti suron ni Tata Amboy ti na minsan. Anya ka di tiga po na, Kiko? Masuron ni amang. Gaputa kinabailan nila kay bubod nga imbaklay ti sanga kaban na bagas. Idinto ta kagudwa kaban lang nga imbaklay ni amang. Kapay nga ngawan mat tay linutok apang rabyan di ka Nicolas. Di pa'y mat simangpot Nicolas. Pa'y papan ko. Nga imbukatot namin han. Imposible mat nga dasimbrak di tay kusina. Ajak nadlaw. Talaga nga wanan di adobo alinahon to'y banga. No kinalong ti posa. Nakalukat ko mati banga. Saan mat? Agkabawak nga tanaya. Agpaiso nga tang agkabawakon. Tiamok kat nagloto ak. Ang sana nga ta nagloto. Agure ka. Anya ti maangot ko. Kasla daya mo ti malotloto a binugoongan. Adag din ang dag. Adda ko na apong. Ay, adan Nicolas. Ay, apok! Ay, napukaw dahi tayo adobo akar niya linutok. Iso nga awan si data. Kunak man no inabraw ti lutlutwam apong. Dahi tati problema. Adagal alingasaw a malutloto a dinengdeng. Ngam sa anak mo't ngagdengdeng. Aglutluto nga ta, dagiti gagayim ta ababasit a parswa. Anya, adada ditoy. Un apong. Ha? Simurot dagiti gagayim ta ababasit a parswa. Apay nalipatan nyo idan? Ay, jak malipatan idakulas. Iswa di mo ibagang agkabawakon. Awan mo ti asidag akaaruba ta. Iso nga amok. Dagiti babasit a parswa ti aglutluto iti dinengdeng apong. Anya. Rugyan tayon ti plano. Uy, sige, lugyan tayon. Okay nga rod. Apag iso ta silag. Saan tayo marigata na mapaniti? Ayan ti balay dayjay alakay. Ay, saan ang agkabaw? Nalawag iti panunot ko ti amin ngay naramid ko iti nagmalam. Napanak na kitsinda. Nagawidak. Kat nagloto ak. Inadobok tayo ginatang kwa karnit baboy. Idi nakaloto ak. Ada inaramid ko dito'y laam. Idi agsobli ak iti kusina. Awan matantay adobo iti banga.
Ada nagkalong. Ang masino. Andan sakit sa balya tao di tarubayan. Italagang taol man ang ti anak day di doklos nga sumika Nicolas. Paliwak. Ang mga noda na isarong ngagtatakaw. Amok anak ka pa na wang Nicolas. Ay nabi nga minagdakiwas. Ang masigurado. Asaan nga iso ti tataulan ti aso ni. Da kayo babae. Di ta kayo banda. Ta dito kami matalalaki. Sige. Sige, dito tayo kakadwa. Sige, sige nga raw. Mapantayaw. Anya DJ. Ha? Uy, anya day jay. Ada nagsao. Nabaddakan ka no? Anya, tila sasawang kurasaon. Kasano ang mabaddakan tayo ngay? No tao tinagsaw. Di mo nanggag ginanggag ko, Tina? Awan mo't nangagkaw. Katno. Ada mo guyod na dak. Ay, lungan to. Kurasaon. Apalang. Apalamaw. Labusan ka kung to'y nangguyod ka niya. Ay, sus! Anyat mapaspasamak kan! Kurasaon! Ayan mo! Imposible. Asino ko matinangguyod kun ko ana? Nukunayo ngawan mo't nakita yo. Talaga mo't ngawan nakita ka nang iguyod ka ni Kurasaon. Sa pulan tayo. Umay kayo. Kitain tayo dita sirok ti salamagi. Anta nang ronggas kanya. Kasanuag pa yan. Kurasaon, nailasin mo ka din o asinaw. Saan? Tanatalimutawag. Basta da nang iguyod kanya. Katinyag nak ditoy. Ni nga talakay bubaw. Kat nulaklakayanan. Imposible mag-akabailan na pa'y timang raip. Amangan nupod numat anapig sapay. Saan nga imposible Sa bagay. Ay, panagkulang Kurasaon. Ni nga talakay bubaw, tinangguyaw, kanang gundaway kan ka. Diyak ka mo. Diyak nga rot na ilasin. Iso adyak amo. Intayo yay barangay hall. Idarong tayo nila kay Bobot. Ulas, apo! Ulas! Oh! May na pong. Ayun, day aklo. Agaw ako man tamamigatan jak masarakan di aklo. Igamam lang itay. Ay, huwag nga rod. Amang ano yung disuyo, apong? Masigurado. Nga awan indis disok. Ayan na nga rudan ngay. Ay, kasano pa yung makagawak iti kanan tangay no, jak mat masarakan di aklo. Kawalin yun, Ay, sana mabalin napodot. Agas asok pa'y lanjin na poy. Kalin linay. Awan mat nga rod kutsara tata, nagpukaw damot aminhan. Uray dagiti plato, kitsagay sa talaang. Nangipanan nyo kadi kadagiti lunglong. Ay! Di nakpabasolan, Kulas. Umay ka. Agkapangan talatan. Manganta dito'y kaldero. Kawalan tantin na poy. Ure ti dinangdang akabatiti. Kawalan tan iti tayam. Lakay Bubod! Rumar ka! Tasumbatan tinaramid mo ka ni Kurasaon! Apa yan babaro? Anyat, ay si kamot gayam tinangala iti sapsapulag ng aklo. Kiko! Tayo nyo nila kay Bubod, bang sapay na. Di mo yaw awan ti baso mo! Lakay Bubod! Aklok day tang. Gusto! Aklom day toy! Iso ama panaknakanitan! Asikat inangulod ka ni Kurasaon! Wang, iso Sikati suspect, sikati ng rape. Anyat taltalang gutagan nyo. Saka pa yalakay! Ay, Kulas. Di ba, Ay, Kulas, ayan mo! Rinamos mo ni Kurasaon ni Dirabi Iso mamay ka! Wake up! Sumukuan! Sakbay mamay na ka na-aristaran na gini pulis! Ay, awan amok dita! Ay, Kulas, apo! Ayan mo! Ay, langgong kayo nga, beng! Sakit dinalakla kayo dan titudwan nyo anang gundaway! Iti kapatanan nyo kag tutubo! Ha?
Mapanag na ka, Nicolas, sana po doon pamabasol yo kanya. Ayan nga rod nga Nicolas. Ay, dahil tati problema. Ay, jak nga rod na sipota na pimanaw. Api nga yung Nicolas. Dako na pong. Ha? Ala, agsao ka ita, Kiko. Naggatol. Ay, nagagatol tintiro bagig. Ibaganon ka rin pa iso, Kiko. Agsao kan, sakbay nga kapot na kita matam. Gapu iti agbibid na talaga gagaton. Juan! Awan baso ni Apong Bubod! Aramit ti baba si Taparsuadi tayo makita tinapasamak ka di kurason! Ha? Di sangit. Ibagampay ti amin. Kan tipod na napasamak, Kiko. Kan... Sana naramos ni kurason! Inigkat na lang ti Bado na! Tapno di na ulitan ti Manglukoy ti lakay akas ka ni Apong Bubod! Bagabanin ng Kiko. Kan oray na kami akakadwa ni kurason! Madusa kami! Kapunta sinutilmi ni Apong Bubod! Gagatal kami! At dapay. Isungay bagam aminan timbilin di parswa. Amang likliksun kada kayo. Kiko. Agkapot dagiti mo tayo. No di mo ibaga amin na naibilin. Kan Apong Bubod! Pakawalan na kami! Nulumnad matandag iti binatlag iti bagbagimi! Kakadwa! Magdawat tayo iti pamakawan ni Apong Bubod! Agkari tayo saan tayo naulitan! Kanpatsun tayo dagiti ibaganga ka na tayo! Naggatel! Ditan gagayhem, tinagpatinggaan ti sabalipay nga istorya. Iti pan nakigasangga sa Team Mortal a hero. Dito'y drama tayo ano pauluan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti magdireksyon, Kirby Riliera. Musika, June Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon